Kubli pi baro pia longkum no ngangat pia Shet pi klan. Sashi sien ngapdang subai pia kene ke channel ke jonga. Minta kesni pen pi arjat rukom Shet Maggi. Amar don mo ting ting bangila ngiaban bam kumtu basu Shet simple Maggi. Dengan pen pi dah kawei pat rukom Shet ke basuk bah. Sungguh banyak pet hado benda kut ma. Ini gede resipi basuk bat babang bah. Ngandung shwayu ni rinsun ang tulang ngan ay lambat uni uti kalal ngapendan kam kumbas teng paken Mempenan kam sau teli Maggi ko penyang kalalong dengan sedia channel kene ka dos air bang la order tang kendian kameluk kendian Mantap lang na bat uni rinsun bang la dung mana. Dan berang na kini Maggi masala. Ngan the no ko ban ngan kam pen he no ka ding mon mar mane ba Shet do pen red ka ding khnang bakan I tu ka do Mantap no Maggi. Tak shwa ngam Shet kumbalai minit na 6 minit ai dan berno dunia Nếu Maggi là ít ta bật lò lòng ra đi ban bam Ngan penan kam YouTube nya pian ini kuri popcorn kajor ka cheese bat makan kumjuru bat sautli ki Maggi kalai kalak luit yang ala shim kumashi shamat ka makan
Ngan sedia yuk piat hang dia. Yuk kajon. Ngan saking ba. Ngan thap lang mat ke cheese. Ngan berno kini ke masala. Ngan the no ke Ngan tap lang na uliu kurkuri popcorn. Ngan tap hadu bakan daknan. Ko kalak tenan tingin tab no Maggi. Mantap sa sipang. Tuhun ya. Uliu Maggi lalong ready kan bamta. Datangkan dia ke video kelakut, ku boleh sibun mempilai pe hadu benda kut. Saya sempat hakiwe-kiwe ki video. Mau bahasa like, share, but subscribe more. Bye.